Bi berbanka sibeheke nûre em dîsa ji Rojavayê Kurdistanê û ji bernameya Rojbaş Kurdistan dibin mêvanên sibaha ve temaşevanên hêja. Bi hêviya komî sibehekî xweş bi hev re derbas bikin. Temaşevanên hêja dîrok bi dirêjahiya xwe dagirtî bûyerin. Ka dîsan bi hev re di nava pêlên dîrokê de melevaniyê bikin û nas bikin wekî îro çi bûyer di dîrokê de qewmîne. Di dîrokê de îro yasê tîrmehê di sala 1990 de Rewşen Bedirxan hevjîna Celadet Bedirxan jî dayîk bû. Di sala 1924 de şoreşa gelemperî li bajarê Delhî ji hêla Müslüman û Hindosyan ve li dijî dagirkeriya Brîtanî rabû. Di sala 1921 de Mongolya serxebûna xwe jî Çînê kir. Belê temaşevanên hêja dubare sibaha ve bixêr be. Niha jî em biçin cem mêvanê xwe û bi we bidin nasîn. Temaşevanên me yên hêja îro hunermend Noman Licê. Sibaha ve bixêr be, xêr hatin. Belê. Her wiha sazbend Erdelan Amûdê. Sibaha ve bixêr be, xêr hatin. Edhem Şêxmûs, xêr hatin, sibaha ve bixêr. Belê hunermend Noman dîsan xêr hatin hate dikin. Em cem we dest pê bikin. Em hinekî hunermend Noman temaşevan tê çawa xwe ba bidin nasîn. Hunermend Noman Licê kî ye? Ser çawa wan. Ez bi xwe nav da tê nas kirin Noman ez ji Amedê me. Navçiya Licê ez ji Licê me. Xwe zimanê min zazî ye. Zimanê Kurdî, Kurmancî ez viranekî fêrbûm. Dibe ku milê ziman dayîkî kêmasiyê me çi bibin. Em temaşevanê godara nalê bûnê xwe bixwazin dest pêkê. Sağ olun, ser çawa. Belê, te got zaza ana herkes temaşe dike divê ji li Rojava çi dike ya tifxwe Kurdê bakur. Ji bo bizanî. Ew 2 sala ji ber zor zehmetî ya zaten Rojava. Ev 2 sal hatiye Rojava. Viram hunera xwe pêş dixînin. Belê, te kengî dest bi kar û xebatê hunerê kir? Bakur de em bêje piş 2000 ya derfet nebûn ji ber zordarî. Em hunera xwe pêş bixin ya da wisa pir pêşgeh ji ber wî pir nate xuya kirin, nav nate xuya kirin. Heta piş da vira wisa hinekî Belê, yani karê xebatê me çi. ew heskirina te ji hunerê ji ku hat? Yani kes di malê de hebû wisa bandor li te kir? Bandora kir te bû? Dayîka min gelekî strana hez dikir. Ew bandora bûn, a diyemîn zarokatiya min zev stranê xerê xemî wedar dikir. Îja me rêxistin mezûn nas kir, zarokatî de me nas kir. Hezkirin ji ber wî çêbû zev, her bû bandor. Îja her dilê me de bû ez rokî bi xwe stranê xwe çêkim û bêjim, her dilê me de bû. Nihazî em vêrane gel wene, mêvanê wene. Belê, em dikarin hat tiştekî ji we guhdar bikin? Belê em stranekî ser şehîdên Amedê Licê şehîd ketibûn, ser wan stranekî Mamede kiriye. Em ê Ya te xwe ye? Erê rastî ava. Stranê xewinê şevan, Belê, keremke mamoste avre. kerem bikin. من خونگی خون شوام درد دل آوشیان اسر چاوام باریان من خونگی خون شوام درد دل آوشیان اسر چاوام باریان آخی کتن آغادلان نوما شهید ولات رنا شهید ولات آخی کتن آغادلان مظلوم شهید ولات من یا شهید ولات
derdi vesker u gecem ez vera çı bibejim leye şevin payizim diricim derdi vesker u gecem ez vera çı bibejim leye dili gortolone beviye koyisi pi be evine kelasi bi gamgine ley dili gortolone beviye çiyaysi pi be evine ape musa gamgine ley شروان آزادیه اون رویین آمده کروان شهیدان علیه اون شروان آزادیه اون رویین آمده کروان شهیدان علیه دل هنگل شورشنم جدل دا شرکرنم فدای نو جلان لی دل هنگل شورشنه جدل دا شرکرنه فدای او جلان لی Düşmeni meygedarın atın bu hazar eleye Cihilce kevr udarın düşmeni mey kuyfarın atın bu hazar eleye Va şehreki pır düşvarın şevtan kevr udarın şehitlerin çekdar eleye Va şehreki pır düşvarın şevtan kevru darem şehitlerin sisereli ملی دسته و صحابه دنگل دنیا به اف برهمت کجا سالینه؟ şey numan 2012 şehit ket piştira şeyde azat 2013 Avstran yani beri şehit bike seroş beri من قودی şey numan şehit ket bu tav ne havala dale hangi çoraş نوتن درباز دبه کامپیوتر شرکته پیش وارا 10,000 و با 13 بود گفتم من نویساندن لحن و مجال نبودم بچم بازار خود نکرد بچم بازار حتی آزاد مرا گل ما مصر دلان استودیو بخواه مالی دابون ما خیلی چکت پیش تا قلیب ما چکت بلا کردیم بله فرخوش دسته تصاوبه بله نهات گوت دستفکی باندورات ناوی هنرمند خلیل غمگین اسرا میمجش بوینا هنه تا گوت باندورا اینا هنه کیلته بو جبلی اینا کیجان هنرمند هری زیده باندور التکر والله ناز بجم هنرمند گیدن بری خانه شوان پروه بو راستی حالا دمی ما گودار که دمی شون دا جبر راجوی من نخواست از گودار بگه جبر راجی یعنی بری خالی خمی او بون آدمی خالی خمگین خیلی میکسی می گودار ندیگه راستی مدام گودار گم من ندی بیست شد بیجه یا چه مالت بوا باندور دو یعنی کیجان خالان برهم ایسر شهید و یعنی همه دنگ دا همه گوتن ستران دا راستی کده کی پر زحف دایه جبوی وی شورشه جبروی باندور سعی زحفه بله اگرم بیجن هنر جبو هنرمند نومان تیچواته تیچه ببیج بخواه از یک دماد به هنرمند از آز بیم موی ناوی منه حق نکریه یعنی هنرمند دنگ خوشبون تنه تیر ناکه گرکی جبوی ام بیجن چاندا کردی دست بکی چاندا دما چاندا تنه به تنینی یه خالی خمگین وی ملی دا پر کد دایه جبوی چانده از ند بیجم ملی خدا چی موی ناوی حق نکریه بس از حسکری وی کاری ما کارم بیجن ستران بیج
ونرمد اما بس نرمدی بر خلی خاکی ته بیرامن وزن شی سر حتی بیرامن نه کدک مزن ده حوال دلیل میرساد رایه ام سواب خودم آران شی دیشنه بله سلاوی مجبور حملیان کدکی وایا پیروز جهی براستی نهاد دسپیکا هر خبات ده زحمتی هنه آستانگی هنه و توک هنرمند دسپیکا وی خبات خود چه زحمتی کشانده یعنی در وای هنری مل زمانی دا مل جیانی دا یا باکور گلک از خواهد دمک دریش آنی کار بچه گنده خواه درج بازار برده من چیا جیان کرد مخو پاراس حیات ذاتم روزا و دسال بره مل جیانی دا مثلا بره امچیان بازارک جبو کم بچن بازار ورن ساعته که مجن ریه درو سرو دگرت آستانگی در دخست ناسمیت از بری که تد به فایده ندگیر جبوی تیج چی بس تکردی خلاص بوچو يعني مثلا الستران ندقوتن يعني لما تدبجوا قص قدخه هبو تنج برقوت يعني ستران گوتن درجه برده معنی کاربو ستران گودار بگه خاصیت ابون گلمه دما دجمن داد ما دبر خاصیت تخصنا کی سال ما بني اخر فشردان حياه دجمن دزا موضوع در دخص قدخه بون يعني ستران چکرین زحمت بود اری هودان ها بود مدخواس پشت نوتو پنجاه چی استانبوله مخواست وی کار بیمشینم ما بذکر راسی زحمته یعنی تنکاری پشت 2000 ناچه لجه گریدای بلدی نازیه ناوند مور کاری خو مشان دوسا گریدای رخصینی پشت ناوند دیجای فراد بو آمده 2008 شوندا انا کار بچه آمده درکت موسا ما من رو پیش نخست هری زیده تل روجاوا و درفت چی بود؟ هری روجاوا درفت امکانات نباشه بله ام دیسات اشتگو هدار بکن لیتش مر بیجا کنار ما مثلا موال بریوان پشتیرا ستران بجنه لیل بریوانه کبار کبار خوابانه ده گندای خوابانه ده و یتیم توی جره آوه ده قرصه کانه مالا باوه من که علیو مالا باوه من که حالی که نیوه جگرام سامایه خراب نکلیو لیل بریوانه بجنا بریوانا مزدارا کنه زدارا کنه و یتیم از نظام مذکرا به مگندو
از تنگا روز تر نبینم کام شوهرم خونه یو آخ دردال گلو زریا مجمالاکی وی دلی و بجنی توقیس مدلی بجنی بجناکی جاردلی و بجنی توقیس مدلی گلو زریا مجمالاکی بردال بجنی بجناکی زمانی شیرین خوشخه بردال گلو زریا مجمالاکی رزیلو دل و من کتی و بجنی بجناکی رزیلو دل و جدي وقالو زريا مجمالاكي از شابونا ترابم بجنی بجناکی از شابونا ترابم بجنی گلو زریا مجمالاکی از خلامال تو از مرل بجنی بجناکی از خلامال تو از مرل گلو زریا مجمالاکی بله هر هبن دنگل دنیا و ساو سپاس بله هنکی بهنا خوادن درزه ده دوسیاک مهیه درباره گرینگیا چاند و ویژه دفکی دناوا گل کرده تماشاوین هجام به هفره تماشا بکن دیسا وگرن جمعی واین خواه چاند û wêjeya Kurdî bi çîrok, helbest, metelok, stran, kilam her wiha dengbîjî dewlemend e. Heger em werin li ser wêjeya Kurdî ya devkî biaxivin, em ê bibînin ku gelek berhemên giranbuha ji bavokalan ve guheziyê nivşînû, êdî nivşînû jî stranên bavokalan yên ku bi mijarên cûrbecûr xemilan dîbûn vedibêjin. Di wêjeya devkî de bi taybet stran, dîrok, serpêhatî, evînî û gelek mijar û bûyerên girîng yên ku wê demê bi Kurdan re derbas bûne tên gotin. Dema ku tê gotin hejmarên baş ji xelkê li dora kesên ku dibêje kom dibin, êdî biringên kilaman dest pê dike û bi saetên dirêj dimîne ta ku bi dawî dibe.
دلێ گوهداران ڕەحەت دکە ji ber ku ew kilam an gûdengbîşî çîrokan bi rengekî awazî dibêje. Helbet dema ku gel lêguhdarî dike, têde azar, keser, kedera xwe ya ji demên mêj de dibihîze. Ê dîlxweşiya wan diçe ji ber ku serpêhatiyên xwe têre dibînin. Askerhay to jinorino kasvaram deri bo jinorino kav. Asker hato jinorino kasvaro der bu jinorino Kav peşiva bu hat yesevo kav od ya şeyh mav yed. Gelek kesin ku guhdar dikin, Sûdê jê digirin, hem dîroka xwe nas dikin, hem jî hînî kilaman dibin. Bi demê re dibin dengbêjên mezin û van berheman ji nû ve bikartînin. بله هنرمند نومان me bihevre li dosya ji temaşe kir ew giringiya çanda ya kevnare em bêjim taybetî dengbêjî parastina çand û wêjeya Kurdî de rola wêna rolekî çawa dilîze parastina çandê de. Hava rastî dengbêjî da me godarkirin em bêjim mizaf şakir û godarkirî. Me hêkî gotinê strana hene tu dema wan stranê wî godar dikî yani ew resana bengeha em bêjin çandiya Kurdî stranê wî da mirov dibîne û mirov çawa karibe wan stran biparêze ya da kar bîne dema peşî da mez mînak bidim na hinek stran çê dibin tu mekî naçe tu diyê ew stran bû tişkî dinê ez karim mînak bidim ne dengbêjî strana bardikî Mehmûd Barazî çêkiribûn Hacî Musa xwendiye strana Şervano ez derîkê ew da rûştandî bûm midî dawa dilê de ew strana Şervano ewar gotiye wek hesbê çargav yani mugazana bijim ne hedê min e tu çima heqê tenê tu wî stranê wisa xira kî dawetê da ew stran û ew sürat nikare bedîne stranê hewa xistiye hem mirovê gere van tişta biparêze Resteniya wê tu dibêjî gerek bê parastin. Wekî dengbêjî bêjim yani hêdî hêdî ka wek tê xuyakirin honda dibin mirov gere wana wek bingehê çanda Kurdî wana pey bîne û dîqet bigire stranê hunermend çê dike mirov ewan strana baş godar bike ne bes ji bo ber bilêze û bes ez min gere ne wilo be Tu bi xwe jî stranê dengbêjiyê dibêje. yani ne zaf gor de yukarı. Belê niha çima ew xweşî û tama stranên got berê dihatin dîtin îro dva stranên îro de em nabînin. Çima ew xweşî nayê dîtin. Yani na me gotiya godarkin dema çê nabe honda dibe. Yani müşkile werde mirov awana biparêze were godarkirin anî ser wî rezana bingehî mirov lê xwedî derkeve ke de wan dengbêjê mezî mirov honda neke her tim bîro me da bin erê. Dîsa dirêzê de tiştekî ji me re bêjin ji temaşevanan re çi me re bêjin? Strana daweta dîlan e Kerim. mamozereke. ديلان شورش ولاتمه شرکی گیرانه لهم بردج من دانینه دعوت دیلان شورش ولاتمه شرکی گیرانه لهم بردج من دانینه سر بخواه و آزاد و افشین به جیان ev zilma zor ya giran wê hilbi bejî Kurdistan ser bixwe be wê azad be wê evşîn bi bev jiyan ev zilma zor ya giran wê hilbi bejî Kurdistan Çar Ali dil suzer partiyame Bandı ke
ای پیشور روز بوی سر خوابم ورن هرن شهردانی لچار آلی دل سوز پارتیامه بام دیگه ای پیشور روز بوی سر خوابم ورن هرن دم گرانه ام تیدانه رازانو بدنگی نابه به علم آپو باور بن بو شورش تبلی کار بن دم گرانه ام تیدانه رازانو بدنگی نابه به علم آپو باور بن بو شورش تبلی کار بن پیش دیه پیش وده چه پارتیامه شورش ناخوازه هم بروای پارتیامه گیری لال پیش دیه پیش وده چه پارتیامه شورش ناخوازه هم بروای پارتیامه هر بجی پارتیامه هر بجی پارتیا کار کر پارتیامه هر بجی پارتیامه هر بجی پارتیا کار کر پارتیامه پارتیا کار کر پارتیامه دنگل دنیا به دستی و ساغ ولی افجی برهمات بخویه نه والا استران از خواست دانم استران شید میزگین بله شید میزگین یا شید شفقان اتبلیم نکم هر دوکا یکیه بله ارنویس گوت نبینه ملی پر خوش براستی نها منه کی بحثا روشا هنری الروجاوای کردستان تا قلت ابنيزي 2 سالات الفيدريه تروشا هنری الفيدري چاوات بینه yani ev nav 2 salada rastî kedek mezine ye û em bêjin hunerek pir baş pêş xistine ev demê talî da du sê stran em bêjin koma cudî heye stranekî ev neçû Şehit Bedran bu xwe mamoste erdelan ser şixuliye erê stûdyo girêdaya stûyorkêç Delî Mîrsaz mesela berham wisa hewldanê wî baş hene rastî karê baş derdixe em karin bi we bêjin li Rojava bi piştgiriya Mehmûd Berazî mamoste rastî tiştê baş derketine ortê mirov nikare kede wan bîr bike berê 2 sala min stranê Rojava nav şoreş de mizav godar kir ama ez bi xwe bêjim hemû wek tarzê hevdû tarzê girtibûn wek xalibek pir nêz ev gotin ama ji ev du sal ama 2 sal 3 sal dawî da beremê pir xweş derxistine mirov kare lê godar bike û her dema stranê mayînde bin ez bawer nekim wan dazî bibin pir berhemekî baş derxikarî baş mirov kare bêje او قاصد الفيدري هي قالوا الباكور بيدا دبون yani çawa derfet bakur heye bey jivra zehtere ji ber qedexe zor û zehmetî mirov nikare stranekî wisa çêkî roja dê tir girdiye heye yani mane tedî demek berê havalek stranek xortek welatê Tirka stranê Kurdî godar kiribûn çûn Şehit Barış şehit xestin yani nazî wisa berê wî nazî dewam dike بله مخابن راستی اگر مرو بگشتی لی تماشا بکه تیجی وک هنرمنده کی زحمتین هری زیدل پیشیا هنرمندیم کرد شنو بنریناتا yani ez نه تنه روجاوا هر چهار her yekemîn em bêjin milê jiyanî de heval ev zehmetî mesela hinê hunermend hene em bêjî ne de zarok ya da du sê malbat girêdayî wê hunermendê dema biçe huner İnsanı huner gere dema madî fikrî tu madî bifikrî tu nikarî huner pêş bixî ama bez mecbûr e piştî de malbatê gere lê xwe dîke me diçe dengê xweş ez karim milê Serhedê bêjim bi rastî hinkî genç hene ciwan hene dema dengê û godar dike ez ji xwe fedî dikim ez bêjim ez sira nebêjim yani hema bêxwedî ne tu zanî ya da ji ber madî nikarin huner xwe pêş bixin ev mesela madî pir bandor dike her derê da dema hunermendî em bêjin milê madî da zor زحمتی نکشینه کاره هنری خوب باسر پیش بخوام مرو کاره وای بشه يعني زحمتي اكثر كاتب بيجي اما باکور گشتی بيجي بر قداخی yani بيجي گشتی نینه تنی کاری برام باش درخی یا da تزار اوینی درخی یا da یکی باش ببینی فکری وی نگورمه به
دچه ترتش نه کیره ور مادی هیا دچه اما عمل خودی در که مروف کاره و آن به دست خدا بگیره یعنی انسان تو کارش فایده ببینیم چند خوب پارزه انسان خورد تنه راستیزی و دست مچونه و ترکو دخوازه وایا بکه یکی باش ببینم مال جدا دیگه به دست کنه راست قدقه یک پر مزن آستنگی درد آره ما چون مدرسه زمان دا دجمن داد دیگه کی مدرسه دا یاد مال کی زمان زازیه دا کرمانجی آخویه خود مبوده کی آخویه اول دام بخورنا بچنا بنچاوا زاروکاتی دا من بخورم دست دجمن لیوان خواریه حتی سالی بوم خاطرنا بزمان قدقه تو yani dili kari buradan خوب پیش خینی راستی تشتکی پر بیشه نها درزه دیسا ام تشتکی جو گهدار بکن زبر ما گفت زمان ما زازیه تشتکی زازی ما بیش آره موالی زاک داکی گیدیونو و پشت بچه الفاجی Daki gidiyorno 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 dayı derdi ye migrono derdimi derdi Ali ve ye yerdi haydono kuli koto bencagono derdimi derdi Ali ve yerde haydono kuli koto mücagono estersen ya dedem onu Kore sarı ye müdece ye no dayı sarı ye müdece ye no daki kore ez sarı khununa kera gurse ro ez derdi khu kerar vuno havara varına kera ya hali ya vaday derdime yer çıkni bana var gidiyor no gidiyor no الخازية ويل من الخازية ويل من الخازية ورري ما فات ظالما بيتورا وزرازيو ويل من دردو تو زهر ما وردو ورر ما تو ظالما بی تو را و از رازیو ویل من دردو تو زهر ما وردو
فرض کنا درد یاره تو سکنا پرسی ساره درد فرض کنا درد یاره تو سکنا پرسی ساره ورریم واکی بشمه تو تا دین ماری کرد و تاری ویل من درد و تو زر ما وردو هر هبن دستی و ساوه ولی دیسا درزی ده دوستیا میا زاروکا هیه تماشاوان هجا و جاری حوالا معارین چویه تاخا غربی بزاروکا ره و مجاری دو دستینه هایداربونا زاروکان دما چونو هاتنا عربیان ام بهفره تماشا بکن دیسا و گرین جمیوانی خواه دمو حمود ما خوش به تماشاوان هیجاب دو سکینوش برنامه روشباش کردستان تشبری ونا تماشاوان هیجاب مشاری خلق می ایرویا کمشور هل بشاتیه لسر دم زاروک ریا قدکن قالوا هايدار نش عربيان انا اما في برسين زاروكان بفرسن دمباس هلا نبتت شيء هيناس هيناس نبي تقلقي خوشة كم صالية 8 صالي 8 صالي باشا هيناس مجاري خلقها ما هي مجاري خلقها ما ييرو لسردما كزاروك ري قدكن قالوا هاي واش عربيان هي انا اما في برسش تبقر ت دما تري قدك هاي السيارة هي تشدك از وقت السيارة نمينن الشارع قدكم وقوها بن نا از دمينن انا قلت تجبو زاروك عند بيتشه تجبو زاروك عند بيتشه از بيجن بسكنن حتى السيارة هر حتى هر ودور برا ياخذ درباسك منه باشه قال لك سباس سباسيات تذكر دنباش نبتت شيء سارين كم صالية از 10 صالي صالي تشد بيستاني رفي چندايه زي بينجاما بلي باشه سارين مشاري خلقها ميا ايرو لسر زاروكين كدما ري درباس دكن دما ترجع دا درباس دكن عربيش خود درباس دبن قالوا هاي واش واهي جواتنيه ام في برسش تجي بكن دما تري يعني جعدات درباس دك تتشاوى دك كاش مربيش از هاش خانو زبدنا امرنا جبو سيارة فيل منكن وبرا جبا ساروكا كشات بيش برا هاش قابن جهرن برا يكي مصنف بواربن يكي مصنف بواربه قو تنيبن لو تنيبن برا هاش قابن هاش قابن يعني تشبك انه برخا مرن وبرا سيارة فيل منك برا شارع قد بكنجي برا فيل منك سيارة يعني هاي واش وهبه لدورا خم دارن فيالي منارن نه بلي باشه بلي ساري نفس باسيات تدكن خاص داوي تشمر بيشه
بس قال لك حسيتكم وإن شاء الله تحتمي والجمال قال لك حسيتكم ام جي كيف خوشين كو ايران بون نيفاني مالاوه ومهاتن تاخاوه ومصاروك جي الورديتن قال لك ساس باستتكن دنبا شرباش نافت چیه؟ جانيات جانیار ها نشبه نحاسبها اشتر بي دنبا تبيش دنباش مانه؟ اريد تمنيت ايش قصيه؟ حفظه تشدي بيستاني؟ رفي چنداي؟ ايكي ايكي ما تحفظي جانا رفا چنداي؟ شش ونايك يعني راس قوتي وش يقويك؟ جانيار تو هوالي خلبر چتكن؟ جيزن چد ليزن؟ لعباولا لعباولو تبحث خطاتك بلكي أري أبكي بالرحمة؟ محمد شيتايا هوالينا ماشي دي تقولوا بهبدور دليزن مقو كاسور مباوز وناس بكم وجيب بن هوالي من وبرا زاروجي وبين مانا أنا وكيف خوش أنا هاك مباوز ومهوالاوه أنها هرنجم هوالي تيدي شي ويشي ناس بكم بيكاكي وشيتايا مرحبا أهلين نافتشيا محمد محمد تيجي خوشكه ونافي تجي خوشه چند ساليه؟ شش هر بيجي صاني بيشه نهانك زارو كان مجار بعمري وچين زانه باشه تك زانه انا تو هواري خوش خور من دليستن وبچي ليست لا بابا أهولو أبا خطي اري ابا نافي خطينا باشه ونو جرد بيشن باشه ايش ما نفكر ميدر كتنك هواري وانا كاني ولما والمالين دي شرابانا وچما وات خصوش خور بليسه مقو بابا هوالين بات مقو المالو مقو مشغول بي الحياة ورا باشه قالكي باشه مفاسياتتكن أنا تورا مبريا ترك الديسة واي يعني سحرت مي ونجموا إذا باشه نقو هر جارز ونجموا أري إذا باشه بله هنرمند نومان بریا دوسیا خو بحث روشا هنر الروجاوای کردستانی دکر هنکی اگر ام بنرخینن روجاوای کردستانی دواری هنری دید کی جان خالان دکی مای اگر ام بحث بکن کی جان خالان دکی ما اجبونی پرسک زور زحمته يعني جالك سركفتن جي هاتن اري جالك سركفتن تشتي مدي کار باش اما خوی دست بکی من گوته تشتی باش کنه راستی کرده که باش دانه دستی وان صاحبه هر تبین انی رنگ در دیگه یعنی هنرمندی که مزن ادبیات خوب ببینه گره پیش خدا تشتی بیله ورکشاپ هنرمند آوا بکه نه هر دم از نومان از 5 سال استران بجم هم از درک گره از دم چون پیش خدا تشتی بیله هنرمند آوا کردن زانی اف روزا مدیتیه طرز کیایه يعني تدام مزادي كي قلبك هم أنا إنسان قارتن تيجي نابه يا مروب هنري شتل نوع وبيكه راسي مقول دنجي خوش زعفن مروب شتل نوع وبيكه هر از دركم پیش تشتي وسا جره او فكراندم فرام مديتيه اري هبدو تعبانه وسا چه دبه ما ويا فهم كريا كارمو يا بجيب بله من هناك بحثا چاپمنیا کردی جی بکن چاپمنیا کردی چه قیسی جهدایه هنر و چاندا کردی چه قیسی لی خودی درکتی دایه پیش والله نقول قاسي قاعد بينات شوبينم ام بيجن اد بخاد بلد نكون بيجن باشه از جبر چیه جبر مادیه جبر روشیه یاد امکانات نینه از یاد نزانم تدبيج يعني حقنا نادي ما فينا حق نادي يعني كماسي هي از یاد بینیم
بردك ماسيجي مخابن انا اما گورج نو شهر مرو وره نکاره بجه هر تجه گور چار به بله. اما تشتی ورا چه بنت قومن اد بمن باش نشو پاندنی تشتی ورا د قومن مرو سر باش الاکونومیک یادا بچوان تشتاجی دا بشو پینه و درخه پشی عالم ببینه وان راستیه ادم باشتر ببه بله مخابن وقت ما قلت الباشور بيجن بتسيبت نهانك كنال هنا بردن يعني چما چاندا كردي در ناخن لشوناي چاندا بيانيا كوزرر دده چاندا ما ويددن پیشن بيجن چاندا تركي بيا وكيدم يعني تيبت گرينگي ددو انا دفينا چاوادن رخين يعني اف از کارم بيجن مافيا ليستو کی پر مزنه و برا کسی نه غاپاندنه دخوازن يعني قركرنه چند تا بیش انسان بیش چند نکاره جیان بیکه نکاره بیش چند جیان بیکن جیان من همو تشتی منه چند جبرین نا همو لیسی که ترکیه دخوازن هر انسان مگوتیه تشتی باز بین بکشین گل خواه نا هم بجن وقت هنرمند مگو خلیق همگین بگی بمیلیون انسان پی وگیره دایه او خلیق همگین دشمن کاری بخرا بیکه بگل خواه او قاسه نیوی وان انسان پشتی بچه تزانی دخوازه اوی شکل تعدایی سر گل کرد بیکه سر چند کردی بیکه جبری لیسی کو ضعف سر گشتی سر هنری و انکارم رو بجد مرو به اوانا باز بشو پینه گرک دورد يعني چاوتنی بالدار نه تشتی وسط نده دست دشمن خود توی فرصت ندی توی پارزی بله نهادی سام تشتکی جا گهدار بکن و چشمر بیجن ما مستر دارم ستانا از غریب ولاتمه پشتی دل برای دل آیدا از غریبی ولا طمع از غریبی ولا طمع از غریبی ولا طمع دلو بینه چاوه و من گلا سرو چل مسیامه دور کتمه جه خود یا خواه گلا سرو چل مسیامه دور کتمه جه خود یا من بری کرنان سلیم فراوین البر پالیم من بری کرنان سلیم فراوین البر پالیم شو بکام در باست بوم بچیرو کا پیرو کالیم شو بکام در باست بوم بچیرو کا پیرو کالیم از شوان بوم شوان پس من بردان آو دحلو رس از شوان بوم شوان پس من بردان آو دحلو رس دما پس دیگر مال زنگل خوشات آواز دما پس دیگر مال زنگل خوشات آواز از غریبی ولا تمام از غریبی ولا تمام از غریبی ولا تمام دلو بینه چاوه و من گلا سرو چل مسیامه دور کتمه جه خود یا خوایم گلا سرو چل مسیامه دور کتمه جه خود یا خوایم چریم بس کنده بول سر بیریم آود خوار پشت چریم کش
keçik dihatım beriye Dimahan ben da evin darım Keçik dihatım beriye Dimahan ben da evin darım Esri cavan ne bari ne dilber dilber Canı civan ne heşi ne dilber dilber Mence canı khir ne dilber dilber Tübü bini ve dilber 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 Mence canı khir ne dilber dilber Tübü bini ve dilber 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 Vazgane hal bate buma Nekveşil nav jiya buma Vazgane hal bate buma Nekveşil nav jiya buma Desti tel ser min ba Hingi merin khoşe dilber Desti tel ser min ba Hingi merin khoşe dilber Dikim has dikim jite Az nikarim bedili khwa Dikim has dikim jite Az nikarim bedili khwa Baku awan القنديمة أمجها بدور كلهم dilber Baku awan قنديمة أمجها بدور كلهم dilber دسمالي راكب هجينا سرقو بند بكشينا دسمالي راكب هجينا سرقو بند بكشينا آزادی دا خوازاتیم جیان پیروز دلبه دلبر آزادی دا خوازامیم جیان پیروز منت دلبر بله هر هبن دنگل دنیب نادیسا درزه ده دوست یک مهی دانا سینا پرتوکه تماشاوان هجام بهبره تماشا بکن دیسا بگرن جمیوان خواه Dana Sîna Pirtûkê Navê Pirtûkê sêzde rûperên balkêş ji dîroka gelê Kurd Nivîskar Celîlê Celîl Weşanxane Wardos Nivîskar xwestiye pêşgotina xwe de wiha bêje Kurdnasê Sovyeta kevin Celîlê Celîl lêkolînên wî li ser dîrok, zargotin, folklor, lîteratûra Kurdî bi zimanê Rûsî, Ermenî, Kurdî, Kurmancî, Soranî, Erebî, Türkî û Almanî derketine ew ji Erîvanê, Komara Ermenistanê warguhêz Vîyanayê bûye û li wê li Akademiya Zanistî karê lêkolînên Kurdnasiyê berdewam dike. Pirtûka sêzde rûperên balkêş ji dîroka gelê Kurd li ser sêzde gotarên wî yên ku dema berê bi zimanên Rûsî, Ermenî û Kurdî çapbûne bîngeh girtiye. Bihaya vê berhevokê mezin e. Ji ber ku li ber xwendevanan çavkaniyên nenas û balkêş vedibin, bervedana wan ya zanistî hêjatiya Pirtûkê hîn zêde dike. Hûn dikarin vê Pirtûkê ji weşan بله هنرمند نومان وگرن جمعه
وقتی زانین ایرو ولات ما دروشکی حساس را درباست به دولت ترکا داگر کرد دست ادگی کوی داره داگرد که بتایبەت ئیرۆ لە باشووری وڵاتی me li ser çiyayên azad êrişekê dijwar hey dagirkeriye tu wek hunermendekî çawa li vê rewşê dinere ev em bijin ji dema şexsay heyan na yanî ev her dixwazin Kurda tunebûn bikin nazî siyaseteke Erdogan dimeşîne ferqa wî demê û em bijin çîler û tu ferq nîne Erdogan bêtir wisa bes dej Kurdî wisa bêhna Kurdbûnê jê were digre davêja wan dir li Bakur wisa ye na tiştê dixwaze diçe tiştekî bêexlaqiya mirov bîne ziman bîne nexweşe wan tiştê yanî diçe goristan mezelekî havalê şehîd diçe naxwaze wir temûl nake diçe wî mezelê wî radike havalê şehîd hestî wî xistî bûn pakêtekî de şewan dayîka wî ra berîka wî da ev ne axlaqiye ev ji tunebûnê bêtir e yanî yan dixwaze Kurda tune bike û gor xwe bimeşîne gor saltanata xwe dewletekî ava bike ser hukûmdarî xwe bike her derê niha dixwaze mesela Efrîn dagirkirî serê kanî û were hesilî girê spî dixwast şengalê wek li serê kanî bike misade nadan dixwast Efrîn de derbasê şengalê be û nazî ser başûrê dixwaze wî qetê xwe bike yan armanca wî Kurda tunekirina Kurda ye mirov nika tişkî bêje îro divir de er komisyona em bêjin hunermendên Kurd bi giştî barekî çawa dike ser milî li hember vê dagirkeriyê yani Kurda wek hunermend ez karim bû bêjim yekîtî pêwîst e ber her tiştê em bibin yek dibe mirov heta ne bi millet nikare bibe dewlet destpêkî em dixwazin bibin millet yekîtî me çi be yanî Kurd rojava Kurd e basî Kurd e kirine çar perçe yan çima min nebin yek çima wek birakî wek malek em çima jiyan nakin niha tiştê wisa çê dike Kurda bîne berev niha eger rastî em bijin PKK wek Iraqê em bijin başûr bike PKK û em bijin Kurdîmeyê başûrê were hemberev şer bikin ama PKK vî zanabûnê de û xwe diparêze û her rû tehdidekî avalê me şehîd dixînin em bijin nîvê gelê başûr em bijin ez karim bijin Tirkixistaniya nabine destê xwe da mirov yanî wek ez bêjim destpêyî min got Kurdiya min ne baş ez nikarim pir zimanê zaziyê ya demeke ew insiyatîfa hunermenda jî çêbû yani tiştekî wisa pêşengtiya em bêjin dijî vê dagirkeriyê bikin dikarin rolek erê kirin rastî pir tiştê baş ama karin bêtir hewl bidin ji bo yekîtiyê Kurda çêbe û ne Tirk tenê tu dewletî bila nikare ser dema yekîtiya tebe kesî nikare midalete bike tu wek her însan bila mafê tebe tu welatê xwe da jiyan bikî yani rast ev virazî Kurdistan e ama ez li Amedya hatime dinê rastî zî şeftê xewa min yani dema razim ber çavê min e ez kengî biçim her tiştê min wîre wir mezin bûme malbatê min wîre erê ferq nîne virazî Kurdistan e virazî Kurdistan e ama dîsa ez dixwazim biçim welatê xwe jiyan bikin îro sedemek hatina te ya vê derê jî zextek dibe zextek li Bakurê Kurdistanê hebû heta îro hatiye Rojava jî rast ew berê min got berê 2010 cezakî ez bawer dikim min pirsî em dibêjin ew xwe dibêjin çi nizanim Kurdî muwekîl dibêjin min şiyan dî çi qasî pirs kiriye nezê 1000 sal ceza ya hikûmeyê 1000 sal ceza li ser kesayet ez erê ê dosyayekî ye yani çi ye ya da tu çi goristanê şixulî ya da te xwarî da ya hevalatiye gelte tu alîkarî kiriye yani wek Kurdek vicdan e gel min goristan çê be neçim wî goristanê ez neşixulim ez kar nekim ez ne Kurdim ez xwe tune dikim ez yere mecbûr lê xwedî derkevim û wan bipare ji ber wî çima alîkarî daye çiya ya da goristan çêkiriye ya da avalatine mala wî em bêjin ji ber wî mafê te yê te sûcdar dibîn pas ceza tebe mafê min e ji bo min canê xwe daye û goristan çêbûne çawa neçim ez jî wî şehîdî nas dikim kengê çêdî kete notî ketiye wer hesî berê notî piş notî ez jî wî nas dikim ez yani ez nabêjim bêexlaqiye me çî wana kiriye ji ber wî cezakî giran da heta 10 sal
البرك وين برا از چی مخو پاراس حیات وين برا الدرباز برا بو ولی افقاس بویرین به ایش ویرنگی روزانه یعنی گله مر در باست بن دوی خواهد گره گله منی باشور جی براستی هنرمند میم باشور ام بیجم تایبت لدیجی ویداگیر کریه در کفن پیشنگتیه بکن نه دیسا درزیدم تخوازن تشتکی جا گهدار بکن اونیچ مرویجی جبوی نا شرک سما گوت سر هفتانی شرک به انفاله به اخلاقیه بله تو امکان نشتی نا سر هفتانی زخت خودی که و هر رو سیویل قاتل دیگه جبوی پشکریم سران کی سر هفتانی اگر ما نفسان دیگه گفتم بگی بریم ما بشین ام دست بگی بشین بله برهمه کینو یا خوی سر بگی حتن گفتم بریم ما بشین لبوری خود خوازم بله دادا تشنابه کرم جنگ هفتانی دیگه کنم کرم هفتانی نو رنگ برنگه وک هر جاری و شهر و جنگه هفتانی نو رنگ برنگه وک هر جاری و شهر و جنگه چنبر گرتن هر چارالی شکاندن وک هر جاری باز هنچی یاین کردستان دیسان ویسان دندستان باز هنچی یاین کردستان دیسان ویسان دندستان بوستک آقا و برنادن دنیا لمه بفرمان بوستک آقا و برنادن دنیا لمه بفرمان لشکری او جلانın فدایی و پارتیزانın ام لشکری او جلانın فدایی و پارتیزانın ام ناترسن تانگو توپا ام سینگ بدن لبرگولا bazı hemçi yayın Kurdistan disanı lisan dindestan bazı hemçi yayın Kurdistan disanı lisan dindestan bustek akak ve bernadın dünyalımın bübe ferman bustek akak ve bernadın dünyalımın bübe ferman هفتانی نو بر خدانه سر نیارا کر فرمانه و هفتانی نو بر خدانه سر نیارا کر فرمانه ام جنگاون سلاو دکن سلاح وادن امر دکن bazı hemçi yayın Kurdistan disanı visan dindestan bazı hemçi yayın Kurdistan disanı visan dindestan bustek akak ve bernadın dünyalımın bübe ferman bustek akak ve bernadın dünyalımın bübe ferman بله هر هوی پرخوش بود است تصاوب بله وقتی تجی گو جنگ اگرانی رو لودره تیم شاندل چیای آزاد ام سلاوین گرم جرو جوای کردستانی روز بو شروانی خود شینن بیویا کو هر سرکفتی مون داگیر کران لودره تک ببن نه دیسا درزه ده دوسیا میا کلیپ هی تماشاوان هجام بهبره تماشا بکن دیسا وگرن جم میوان خو بله هنرمند نومان هدی ام بر بداویا برنامه دچن پرسک ما یادن جی هی داوی دوی پرسه جواب بکن نجبو هیم بهتر خورد کرنا قادا هنری پیش خستنا و قاده گرک هنرمند ریبازه کی چاواج نه شون و ام بیژن بتایبت روجاوای کردستانی اگر بحث بکن خباته کی چاوب دل مشاند یعنی جبوی خورد کرنا هنر روجاوا ناز کارو بیجم جوان ما هنن خواسته کی وان هنن مرو دبینه مرو لی خودی در کهوه و وان پیش بخینه ملی ما مستان دا فکرین دا هن کی ماسی هنه
بجیم مرو وان ماموسا دست خدا بگیره و جبوی که هنر خود پیش بخینه اوان خودی لوان گنجا در که و گلک باشته به از کارم باید بجیم سرید الجوانات بیجی گرک اره راست شد لینو یعنی بله تقول از استرانه که داوی بیجم لی چیروک آویج هیم شتگو هدار بکن چیروک اینات شتکی بالکش بو براستی بله راسته یا ستران نوتی دام ستران بیست بود سر شهید دلیل دوغان yani gel zafî nazike bu xwe hunerê mûyî nas kir birê mazlûm doğan e navê gundê wan teman e bu xwe navê stran temanê ye delîl doğan diçe gundê xwe îxbar diçe dibe delîl hatiye gund dijmira dikeve şer wisa jê dikeve û gotinê stranê zî havalê ji derîkê koçerat e bû navê bi xwe koçer bûn not didiya bi temburê gotibû zindî îja dîwî demê xasiyetê pişû gebûn dengê xayê çêbûn Pişt şehit ket notu didiya, evan tiştê mera kir mexsibû bidon da, bin erda. Heta xira bû, pişt zaten vira me got ka wiya derxin, bakur derfet nebûn. Me got ka wî dengê bişînin, em wî stranê nokin. Pir nadifam kirinê. Stran a bi xwe koma agirî ez bawer dikim. Berê heştî hatiye xwandinê, stran hatiye bîrkirinê, natiye sev. Valla mesela nû kiriya me de kiriye, me selcilan diye stranê. بله یعنی او سر کسایت شهید دلیل دوغان برای شهید مظلوم دوغان بله Ere. ها داوی تماشاوان بیج ما گوت ودریم گشتن داویا برنامه آخه هم گلک سپاس کن که خوش مون که هون ایرو بون میوانی برنامه آمه هنرمند نومان لجی گلک سپاس بهاتنا تام کیف خوش بون سپاس دیگه جواله امروزی کار خباتی ولی سرکفتن دخوازن و نزدیک ما مساعدلان اول میجوان هم سپاسی خود وان کن جبو حالی کاری وان گله که خوش بون حالی کاری دام من هر دوای دخوازن وای بجیم بانک من برای هر جوان کرده جی خدا چالاکی بکه چوا داگرکاری هر رو آخه مد شوتینه ما بن عردی که هر گنجی کی داره دبل به بلا کاری خود بگیم بلا بنده که اصلا نمینن yani çima eten bula uzun mirab şovte ama dijmine tu çi zararlı ki baş edibim banka min her dawiye ve o serkeftin dixwazim بله گلک سپاس بوده هروها سازبند اردلان آموده گلک سپاس بوهاتنا و بله ادهم شیخ موس گلک سپاس بوهجی بله براستی چاوا بیجنی دم آمه وکی آوی هر کی زو در باس بو نهامته و تماشاوانم هفدور بهلن از تسبیک خاطر بخوازم باشه توانم هفدور بهلن بله تماشاوان هجا گلک سپاس کو حتی وکی لیول ما تماشا کر هر سبه و بخیر و خوشی بن ها ام و مهنرمند نماره بهلن روش باش Temane dor biriyan deli doğan hevalime temane dor biriyan deli doğan hevalime dor biriyan mil polisa deli doğan hevalime Kurdistani velatime hoy temane serisi be dengti dengin keleş kofe temanen serisi be dengti dengin laş kofe delil doğan ketiye cengi delil doğan hevalime Kurdistani velatime hoy
دلیل دگو از تسلیم نابیم آلا پارتیل عرد نادیم دلیل دگو از تسلیم نابیم آلا پارتیل عرد نادیم از بسوز و بقراریم دلیل دوغان حوالیم کردستانی ولاتیم هوی لتمانی شرگرانه دلیل دوغان برین داره لتمانی شرگرانه دلیل دوغان برین داره شرگرانه بریاوانه دلیل دوغان حوالی من کردستانی ولات من